Taki projekt realizovaný včera s takým malým zapožnjenjem na plošči kulturi u Šidze. Učestvovali 373 mali tancoše zo šidskih predškolskih odzeljenjoh, a taki zo Zbačincoh, Bikiču i Berkasova, a do tancu še uključili i dzeci peršej klasi zo okremnima potrebami osnovne školi Jovan Jovanović Zmaj u Šidze i dzeci peršej druhej klasi osnovne školi Sava Šumanović z Erdeviku. Šiđanje šidski 6 roki učestvuju u tim projektu, a provadzi ho i čislena publika i velika radost u učašnjikoh. U Erdeviku objaveni pobjedniki 17. Srimske kulenijadi. Od 150 vyloženi u konkurenciji boli 125 kuleni. Nagradi pošli do Srimske Mitrovici i Šidu. Među nagradzenima i Vladimir i Damir Džmura za Srimske Mitrovici, a od 54 fajti vina za najljepše roze vino peršu nagradu dostal Pera Sokol z Erdeviku.